Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Musa. Mari kita lanjut mengaji Iqra 1 halaman 29. Halaman 29 ini kita mengulang huruf-huruf yang cara membacanya hampir sama tapi berbeda. Baik, mari kita mulai dengan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penting bedakan dengan jelas antara huruf-huruf di bawah ini. Baik, pertama huruf A, fa, sa, ha, fa, sya, ja, za, sa, sya, ya, za, sa, so, kho, ro, ta, to, kho, va, vo, ro, ko, bo, a, fa, sa, ha, fa, sya, ja, za, sa, sya, ya, za, sa, so, kho, ro, ta, to, kho, ko, va, vo, ro, ko, bo. Baik, itu dia mengaji Iqra 1 halaman 29. Terlihat kan cara membacanya berbeda. Ya, kita sudahi. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut di video selanjutnya, yaitu Epta di Iqra 1 halaman terakhir.